Kene kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban pule dai lusatas em. Kene kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ajin kren ke Presiden Draupadi Murmu yakipai nong shnong jong ke ri lasibet menmit shwa ke sngi Republic. Penbena Menteri Ketenat Puli Putih ke Meghalaya urakam sangma ya ke rai jong ke sorkar ban bu shu saatli ke degree college hapok ke senam Puli Putih bamenta. Ban in pentrikam iki an ki kendon jong ki election model code of conduct syaka Khasi Hills Autonomous District Council na duk arpinyo tarik kulalangkot arajar arpausan ong ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District. Ka President Draupadi Murmu kan ajing keren syakipait nong shnong jong kari lasibet minmit haswa ke sngi Republic. Yakini ke cingkeren nuan lam na duk kapur henyo baje minmit habaro ke Akashvani bat haki channel ke Dudarshan hakaktin Hindi ban penbut bat sahakaktin paring. Hadin kata penbut sahaki jatkatin jong kitan baper bat ke Akashvani kan wan lam yakini hakapur kanda shiteng minmit. Menteri Ketenat Puli Putih jong ke Meghalaya urakam sangma nin ke sngi ula penbena ya ke rai jong ke sorkar bahkan bu syu saatli ke degree college hapok ke jala hakan ke senam puli bamenta. Yakini ke college entai East Janta Hills but West Khasi Hills. Habakran hakinong tok kubor Menteri ula pentip bakatenat Puli Putih kala penmi ya ke jing penbena na kebenta bantung syu sa shispa angut kinong penyat kinong hikai hakini ke atli ke college. Ula ongru baya ke Pathar Khama College bat ke Rongjeng Degree College in pleno mentaga snem kumjuru ke Mauplang Commerce bat Science College. Kumba shipau hajar mut kinong syakot sngubha kerpang ki badai kinong tray ki volunteer bat kinong yok mentoy kila syakot sngubha ban saki yaka 76th Republic Day Parade ha Kartavya Path ha New Delhi ha ke arpondre tarik menta ukulalangkot ke balong shibenta na ke jing persyang jong ke sorkar ban penbun ke jing shimbenta jong ki patba ha ke jing rakhi jong kari. Kani ke jing khot ngobha ka penpau ya ke jing persyang jong ke sorkar ban itu bat burom yu sinyang ba ki rew shimet kilano sa ke jing sakri yu patba bat ke jing shgan. Hapadang kini lai posan ngut kidei ki ban nakathan jate lammingi bakan thum hendrew ngut na Assam arpo arngut na Sikkim bat san ngut na Meghalaya. Kumjuru hendrew ngut ki samla pule ki badai ne ki jatbin rew OBC ki bana Tripura ki la shaje ban let sa ke jing rakhi yaka Republic Day. Ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association MGSPHSVA kala penlong ka ki persya hakmat jong ko office ka Shillong Municipal Board nen kasngi ban persya halo ka jing pentip badang shen ka boong baya ki nong de madan hakandai lat an penken no haka nyau tarik ubnai rumpang panwan. Ikong Angela Rongat dekat jong ke MGSPHSVA ila penpau ke jing sokya halo ke ni ke jing temu penkenria bat ban bakani ka kam kadai benlong kat kum ke Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act araja khatsau. Ila penrem ru ya ke rajong ke sorkar ban penkenria ya ke nong de madan bat bu jingkali halor ke jing itu i ke jaka ban penkenria klem ke jing slop lani ke jing emerging mut bat ke nong de madan lani ke Provisional Town Vending Committee. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar hanin kasngi ula penshai baka biometric authentication kadai ke jing lap thamai ke babiang mtang baka pendunai ke jing thok kadur ki brio bat ke jing thap bun tli ke vote hendrai ke pentikana ru baka vote baladep thap kadai ke jong trai badai ho. Rajiv Kumar ul ong yakane habakren hakibor penya election hakasngi ba arjong ke jingalang balapen long dak Election Commission of India ha New Delhi. Ulong baki electronic voting machine kilong ki babyang hakaba pinstead e kajing tap vote penduna ya kajing bakla bat penkloiru kajing nyo ya ki vote. Kani kadai ka Akashvani Shillong kabon lam shapi ya ka kubor. Ban beteng biang ya kubor. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka balong ru ka returning officer na kabenta
Ka election sa Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ha ka jing lang kinong to kubor ka long hnen ka sngi ka ong ba ka jing thap vote kan long ha ka arphawai tarik urumpang arajar arphausan bat ka jing nyaw ye ki vote kan long ha ka arphau sau tarik Kalaong baya ka jing pentip na kabanta ka jing penlong yak election sa Khasi Hills Autonomous District Council an sa penmi hakala sing blay arpo inyo tari ukulalang kot arhajar arposan hakaba an pentre kamru yak an ki kandon ka election ni model code of conduct Kabuar pinya district kalaong baka jing long jing man haka district kalong kabayat ben lakno ki jing pentut kindiat hakikat tu ka ni ki jaka Yaga thup bakat do jong ki kerteng jong ki nong tap vote and pen mi aka arpin yo tarik kulalang kon. Yaki electronic voting machine balayok pediang mbo yaki ha ISBT strong room shuwa ban sam shaki jaka tap vote. Hakane ka kanti bamenta kandon ke jingkala ong ikong RM kurba hakaba ya ke JN Stadium an pendon kam na kabanta ki no ki kam be day bat ki election menta ka snem bat ke jingyo ki vote na kabanta baro ki constituency kan longben ha ISBT mauyong ka sorka Meghalaya kala pelan ya ke jihalap ban pendo pendam ya ke pang TV gaban ne shispa sngi haka nyau tarik unok pra arajar arposau bat kani kan kun haka arposau tarik ulber arhajar arposan hapo kini kisngi en penlong ye ki health camp haki jaka ba per jom ki district haka ba test bat x-ray la da don kam ya ki priu ban lam yo ki don ke pang tuberculosis lani TB Commission Director NHM Meghalaya kala kentu Yaki breu ki badon ni ki dak jing shitom jong ka tibi bakin net pates no kloi. Yaki jing sumar bapura na ka benta ka jing pang tibi la banyo na ki health center ki bahajan ki badon hakishno. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKTGP North Khasi Hills District hanen kasngi kalayakindo Dr. D. Bla Medical Superintendent jong Civil Hospital Nongpo ban pinpao ka jing sokya halo ka jing bombyang kilat a jing sumar kabalakta shibun yakipat ba Ke FKTGP kala shim ka ni ka sinjam hadin ba kala yo shibun ki jing ot jing nam ba jing ujor na kipat ba namar ka jing bomdon ki tiar bat ki kor ki bor ban sumar ki nongpang ha Civil Hospital Nongpo Kaseng kalaban halo ke jing don kam ban kampen bhaya ke jing shakri ha ke jing a jing sumar bat ban pen bhaya ke trauma center ka bom shimla tre kam shu Ke FKTGP kala kentu ya ke buat penyak hospital bakan shim ikilat ban weng no ikini ki jing kanang baki pat ba ka thain rib hoi kinyo ikijing sumar ki babiang Unong mi kamat na Mendipathar constituency North Garo Hills Umarthan je sangma ulakan tat ikijing ong ba ka jing bu ya kalin tirel kan wanra ikijing wantu ki bajala sharilom garo ulapan ksan ya ne halo kalan tenure system jong ka jalla ka bakhang ikijat bin ri bom dai ri lom ban the jaka bat ka ne ka pins kham bakan umdan satya ka ta ka jing wantu ki bajala Usang ma ulaban bat pensyai bakumnu kalintirel Mendipathar kalawan ra ka jingkala da ka bakalakan tiub haya ka yok ka kot bat penmi ru yaki lat ki kabu bathamma yaki nong rep ka than ka jingdon kalintirel kalapan la iki nong rep kamtam ki kanthai bakin pha iki marrep kum ki jhorbam aida wai shago hati hakador ka barem Kato ka kubor kalakot naka Akashvani Shillong haka po prabajing inyaso bat ka Akashvani Delhi naka banta ka kubor haka katin Hindi bat hadin kata penbu daka kubor haka katin pareng haka por pra katsan minute sawaban up yakani ka kubor naka Akashvani Delhi kane kadai ka Akashvani Shillong